Edset. Ko je zadužen za backup? Jel možete odgovoriti na to pitanje? Ok. Ko je zadužen za backup? Jel? Koliko od vas tu zna koje backup rješenje koristite? Ok. Koliko od vas koji znate koristi Vim? To je za mene informacija. Ostali su nam prospekti, zato i pitam. Šala mala. Znači, naslov teme je zadnja, posljednja linija obrane vaših podataka. Mi smo tu, u stvari, dok sve ostalo zakaže. Jel? A činjenica je da će prije ili kasnije zakazati. Jel? To nam pokazuje statistika. Malo čisto o firmi. Znači, Vim je u ovom momentu broj 1 i po Gartneru, jel? Već 6. godinu za redom u magičnom kvadrantu i najbolji smo po onoj osi ability to execute. Jel? A od ove godine smo i broj 1 po market share-u u data protection and recovery softwareu, što je vrlo velik uspjeh za nas. Ja sam u Vimu od 2014. godine, od kad smo bili startup i od onda smo narasli u svakom pogledu. Jel? Ali ono što ja danas želim pričati, to je bilo malo marketinga, je o onome što vas sve muči, a to je malware i ransomware. Znači, koje su to vrste ransomwarea na brzinu koje imamo, kamo ćete se oporaviti, jel? Imat ću i 4 primjera iz prakse naših korisnika, gdje je naš support sudjelovao na ovaj ili onaj način, ili moje kolege inženjeri u oporavku. Iz čega ćete se oporaviti? Jedna nova informacija koju nudi sljedeća verzija koja izlazi naših proizvoda za backup replikaciju podataka. Dakle, mi se bavimo data protectionom, to je ono za vas koji možda niste čuli za Vim, to je bitna činjenica. I još jedno bitno pitanje, mislim da bi vi koji ne znate, jel, a bavite se securityom, koje backup rješenje vaša firma koristi, možda morali malo ponovno razmisliti o tome da li želite znati ili ne. Jel? Jer to je u stvari u cyber security, kao što i sama tema veli ponovo, ona zadnja linija dok sve ostalo padne u vodu koja vas može spasiti, jel? Da ne morate trošiti kriptovalute. 3 su osnovna napada, jel? Prvi su SXI napadi koji napadaju hypervisor na vašim virtualizacijskim hostovima na samom hypervisor levelu i kriptiraju VM fajlove. Jedno je time bomb attacks, to je kada je neki malware ušao u sustav i koji će se aktivirati točno određen datum u točno određeno vrijeme, jel, ona će napraviti štetu kako će napraviti. To su u stvari prilično, čak i legacy, jel, neki napadi, napadi koje je prilično lako i zaustaviti i prepoznati na vrijeme. Ali enkripcijski napadi su danas sve više i više sofisticirani i to se više ne radi o onome da će vam neko pustiti neki malware i onda će se taj malware aktivirati samo od sebi, neki komad softvera, napraviti neku štetu unutar vaše organizacije, nego se radi o tome da tu sudjeluju timovi ljudi. Timovi ljudi u tome sudjeluju. Evo, malo prije sam pogledao podatak šta mislite koliko je ransomware biznis, znači to je sad koliko god je kriminal, ali je biznis, koliko je ransomware biznis težak bio prošle godine? Jel neko zna? 20 milijardi dolara. Znači, ponovit ću, 20 milijardi dolara je bio težak ransomware biznis prošle godine. Predviđanja su da će do 2030. godine biti težak 73 milijarde dolara. Ovo je jedan tipičan timeline ransomware napada, jel? Koji nam kaže, sad u svemu smo o tome pričali prije, jel? Koji nam kaže, i to je isto bilo rečeno na panelu, mislim da isto od strane kolege Gulana, jel? Da u prosjeku od datuma kad je haker upao u vaš sustav do dana dok se vi otkrili napad, prođe više od 200 dana. I sad vi se možete štititi na razne načine. Možete imati sve sigurnosne mjere na mjestu. Možete biti security najbolji mogući koji imate, o tome i brinete, naravno to je vjerojatno i tako, jel? U najboljoj mjeri koju možete, koliko dozvoljavaju budžeti i sve ostalo, ali uvijek ste izloženi napadu jer se napadi, i to je bilo više puta rečeno, ne dešavaju više izvana. Napadi se dešavaju iznutra. I bilo je i na panelu isto tako rečeno, uvijek će biti neko ko će kliknut na neki email koji nije smio kliknuti i na taj način otvoriti backdoor napadačima. Onda će napadač s tog mjesta krenuti se širiti do svega do čega može doći. Jel? Doći će vam do autentifikacijskog sustava, doći će do ovog sustava, doći će između ostaloga i do backupa. Znači, to je ono o čemu dosta ljudi ne razmišlja. Jel? Znači, kako bi napadač koji će tražiti neku otkupninu od vas, mogu biti siguran da će dobiti te pare, ili kriptovalutu, probat će vam pobrisati backupe. I to je isto od nečega od čega se moramo štititi danas. Ok, znači kamo ćete se oporaviti, jel? Ako gledamo, još je puno takvih sustava danas i to je neki legacy sustavi.
Kako su bili dizajnirani? Bili su dizajnirani za backup, na način da možete backupirati sve što morate izbackupirati u nekom backup window koji imate. Jel? I to u stvari za recovery je bilo dizajnirano 3 do 5% podataka i mogućnosti recovery, a sve ostalo. Zbog čega je to bilo tako? Zbog toga jer nije bilo takvih prijetnji nekada. Jel? Ako se vratimo nešto godina unatrag, nije bilo toliko takvih prijetnji i onda ste backup trebali samo u slučaju ako je neko obrisao nešto što nije smio obrisati, jel? Ili ako se pokvario, ili bila greška nekog administratora pa se nešto pokvarilo, ili se pokvario neki hardware pa je sustav koji je radio na tom hardwareu isto tako otkazao poslušnost pa je te stvari trebalo vratiti iz backupa i to je u prosjeku bilo 3 do 5%. Danas je situacija potpuno drugačija, morate biti spremni na restore 100% podataka. Zbog čega 100% podataka? Prema statistikama, tipični ransomware napad uspijeva uništiti, kriptirati kako god želite, pobrisati šta god, 40 do 60% podataka u jednom sustavu kad se ozbiljni napad desi. Sad stvar je u tome da vi nikad ne znate kojih je to 40 do 60% podataka. Zbog toga morate biti spremni na recovery 100% podataka. Isto tako ima još jedna stvar koju nisam rekao, iako to niko neće priznati, to smo isto pričali danas o tome, teško će to ljudi priznati, zato neću ja ni pitat vas. 85% globalnog korisnika je iskusilo ovaj ili onaj način napada ransomwarea. 85% globalnih korisnika. Naravno, ne svi u isto na the same scale, ali su imali neki napad ransomwarea. Od toga samo 16% se izvuklo ne plativši otkupninu. Samo 16%. A od tih 16%, 25% su platili, a nikad nisu dobili podatke natrag. I ponavljam, industrija je teška 20 milijardi dolara, što je za mene bila frapantna činjenica. Dakle, bez nas imate ograničene mogućnosti recoverija i vrlo ograničene brzine recoverija, danas je sve u brzini, jer vam neko veli, ako dođe neko od vaših backup administratora ili ko vam već vodi taj dio, ako dođe i veli vama ili CEO ili kome god, da može vratiti podatke koji su stari, ili CIU, da može vratiti podatke koji su stari 2 tjedna ili mjesec dana. Sljedeće pitanje će biti CEO kako na kojem bazu da otvorim account, da uzmete kriptovalute pa da platite otkupninu da mi vratite podatke. Jer mi mjesec dana stare podatke ne znači više ništa. Zbog toga moramo biti vrlo oprezni sa nama. Mi smo u stvari jedini vendor koji vam pruža 3 mogućnosti oporavka. To je vrlo brzi oporavak našom instant recovery tehnologijom, neću ulaziti u analizu toga, previše tehnički. Znači, recovery iz backupa odmah, ne da prođu sati ili dani da se oporavite, nego imate podatke odmah. Isto tako recovery iz storage snapshota, povezane sa vašim diskovnim sustavima, centraliziranim diskovnim sustavima, sa integracijom i isto tako imamo replikaciju za vrlo, vrlo niske RTO, RPO vrijednosti. Za jako brzi oporavak i jako mali gubitak podataka. Sada primjer iz prakse. Ovaj jedan korisnik koji je imao 2 data centra, imao je kopiju podataka na jednom sajtu, imao je kopiju podataka na drugom sajtu, imao je čak i tape na drugom sajtu i radio je sinhronizaciju storage snapshota na samom storage sustavu. Bili su izloženi napadom ransomwarea, ransomware je kriptirao sve do čega je mogao doći. Ono što su uspjeli su napraviti, imali su mutable snapshote na storage sustavu, to je nešto što nije naša funkcionalnost, to je funkcionalnost samog storage sustava, ali mi integriramo sa tim storage sustavom, ima 96, ja mislim, plus storage sustava, znači svi eminentni storage sustavi koje možete naći na tržištu, mi s njima integriramo. I imali su sinhronizaciju storage snapshota na DR site, storage snapshoti su bili mutable i oni su se uspjeli vratiti sa našim instant recoveryom, tehnologijom, iz tih storage snapshota one podatke koje su im nedostajali. Kako to izgleda u praksi? Evo, to je jedan od naših Explorera, to je naša konzola. Znači imate dodan storage sustav, u ovom slučaju to je Pure Storage u ovom primjeru. Kad ste ga dodali, vidite sve volume koje imate unutar tog storage sustava, vidite sve snapshote na tim volumima koje imate, jednostavno kliknite na snapshot i imate mogućnost instant recoverya, dakle recoverya odmah, cijele virtualne mašine, imate mogućnost instant disk recoverya, imate mogućnost guest file sustava, restore failova, dakle na Linuxu i na Windowsima i restore bilo kojeg application itema koji se nalazi unutar toga. Dakle, to nije iz backup fajla, ono što naglašavam, to nije iz backup fajla, to je iz samog storage snapshota. Još je bolja stvar, da imamo jedan primjer u Americi, gdje korisnik u momentu dok mu se desila isto takva slična havarija, isto je uspio sačuvati storage snapshote, a nije bio Vim korisnik. Ali je njihov novi IT menadžer u svojoj prijašnjoj firmi radio sa Vimom i sjetio se nekih stvari sa nekih prezentacija i instalirali su Vim
integrirali su Vim sa storage sustavom. Mi čim smo vidjeli da je na storage vodima gore VMFS, mi smo to znali prepoznati i odmah smo prepoznali strukturu VM failova i prepoznali smo strukturu unutar guest failova, unutar tih VM failova. I on je mogao raditi recovery, bez da je uopće bio korisnik. Jel? Znači, naravno, nakon toga je postao korisnik. Tu je još jedan vrlo bitan point, u samom našem dizajnu, da vi u stvari, ako izgubite kompletnu usred takvog ili sličnog napada, ako izgubite kompletnu Vim infrastrukturu, vi i dalje možete napraviti recovery jer mi ništa ne držimo u nekom centralnom katalogu. Jel? Instalirate novi Vim server, prezentirate mu backup failove ili storage snapshote, ko što ste već uspjeli sačuvati i jednostavno možete početi raditi recovery i to instant recovery. Dakle, gubitak backup infrastrukture za naše korisnike ne znači gubitak podataka. Ni u kom slučaju. Ovaj drugi primjer, ovaj korisnik nije imao mutable kopiju backupa i napadač je uspio pobrisati sve i pobrisati backup failove. Jel? Ali na svu sreću radio je kopiju svojih backupa, to je naše takozvano 3-2-1 pravilo gdje čuvate 3 kopije svega što želite štititi, 2 na različitim medijama i 1 negdje na off-sajtu. Radio je backup copy job, tako se to zove kod nas, jel? Ta tehnologija. Znači kopirao je svoje backupe u Azure na Azure Blob, na Object Storage. Jel? I tamo je uspio sačuvati te backupe. Jel? Bio je isto tako i dovoljno pametan da je pripremio management server gore u Azure-u za slučaj da mu se desi nešto takvog, da bi bio čim brže spreman za oporavak. Iako instalacija samog backup servera traje pola sata, 45 minuta, pa se prezentira, pa se napravi resync i to ide prilično brzo. Znači upalio je, to je bio ugašen, server je bio tamo ugašen da ne proizvodi nikakve troškove na Azure, jer sve što radite na Azure se plaća Microsoftu. Upalio je taj backup server u Azure-u, prezentirao mu je backup failove koje je imao na Azure Blobu, napravio je rescan backup failova i napravio je restore svih tih virtualnih mašina u Azure i u međuvremenu dok nije uspio usposobiti primarni data centar, sve workloade je zavrtio u Azure. I to je taj naš takozvani retrobability. Dakle, naša tehnologija vas ne zaključava na nikakav način. Što više, otključava vas. Jel? Znači, vi možete putem Vima raditi backup na jednoj platformi i restore na drugu platformu. Recimo, danas nešto što imate kao fizičke servere, možete sutra instantno vratiti kao virtualne mašine na Hyper-V, na vSphere, na Nutanixu, na Acropolisu. Isto tako, danas nešto što imate virtualne mašine, možete napraviti putem Vima iz backup fajla ili iz storage snapshota, direct restore na Azure, direct restore na Amazon, direct restore na Google. To možete raditi i iz primarne kopije, jel? Isto tako to možete raditi i iz sekundarne kopije vaših backupa. Sad ovaj treći slučaj je malo drugačiji, jel? Tu je bio u stvari napad Ryuka. Čuli ste za Ryuk vjerojatno ako se bavite security-om, to je jedan vrlo, vrlo nezgodan kriptoloker, malware, jel? Koji je u stvari to je tim ljudi, to je organizacija koja se bavi krađom, kriptiranjem podataka, koji dok vam uđe u sustav stvarno vam uđe do svega. Jel? Ako ste jednom pustili da uđe u sustav, doći će vam do svega do čega mogu doći. Mirno će čekati da infiltriraju dovoljno sustava da mogu sve maknuti što trebaju maknuti, opet kako bi se osigurali da ćete platiti tu otkupninu. Jer nemojte zaboraviti, ima jedna ključna stvar, jel? Napadač koji vas napada ima bezbroj pokušaja da uspješno upadne u vaš sustav. Znači koliko god mu treba. Jel? A vi, u slučaju dok mu upadne u sustav, imate samo jedan pokušaj da se uspješno obranite. Jer ako se ne obranite uspješno, ako ga otpustite da uđe u sustav, on je ušao u sustav i desit će se sigurno nešto ne baš previše lijepo. Zbog toga toliko naglašavamo da su backupi bitni. Jel? Znači sigurni backupi i brzi oporavak su baš zbog toga bitni. U ovom slučaju on je ostao bez svega, ali je za sreću imao immutable backupe. Znači imao je backupe koji se složili da su bili nepromjenjivi. Jel? Do određeni period, koliko mu je već bio retention period. I probali su napraviti reverse snapshot, prodali su svašta. Na kraju su u neki novi data center stavili novi hardware, iskopirali su te backupe tamo i radili instant recovery tih backupa na taj drugi data center. Što se tiče instant recovery, a to je tehnologija koju smo mi izmislili tamo već još davne 2010. koja vam omogućava da bilo koji backup, bilo koju virtualnu mašinu, server, zavrtite instantno, to je bilo onda, unutar 2 minute, bez obzira da je to 50 ili 100 terabajta, nebitno koja je veličina tog backup fajla, ili toga servera, vrlo, vrlo brzo, a to smo dalje proširili, dakle možete raditi instant disk recovery, instant database recovery za SQL baze podataka iz Oracle baze podataka, uskoro i za Postgre baze podataka i instant NAS recovery za fajlove koji bi eventualno mogli biti kriptirani. Field Case 4, to ću samo brzo proći, to je bio još integriran još jedan naš proizvod koji se zove Vim Recovery Orchestrator,
koja može jako puno pomoći u recovery procesima, jer osnovni problem kad se desi disaster, mislim, vi imate svi propisane business continuity disaster recovery planove, jel? I vaši timovi bi u načelu morali svi znati što će raditi kada se desi disaster, jel? Ali kada se desi disaster, onda svi trče okolo ko bezglave kokoši. Jel? Telefoni zvone, sustavi ne rade, korisnice zove, izgube se. Znači, to je stresna, vrlo izuzetno stresna situacija i jako puno IT-evaca, administratora, inženjera se tu pogubi. I onda se sustavi krene paliti, restorat na krivi način, sve ide krivo, ništa se ne sinka s ničim, sustavi neće raditi i onda izgubite 2 tjedna da osposobite vaše sustave. Jel? Mi imamo proizvod koji će to napraviti za vas. Zove se Vim Recovery Orchestrator, u kojem ćete unijeti sve svoje, čak i dokumentaciju će vam publishirati i popunjavati, unijet ćete svoje template, Business Continuity Disaster Recovery plana, propisat ćete stepove, propisat ćete provjere koje se moraju proći prilikom recovery-a, takvoga da recovery plan ili failover plan, obzirom da li se radi recovery-a iz backupa ili se radi failovera iz neke replikacije, kontinuirane replikacije. I to ćete moći istestirati bez ikakvog utjecaja na produkciju. Dakle, u momentu, dok se desi pravi disaster, vi već točno znate da vam je sve spremno, imate jedan klik, failover now ili recover now i sustav će sve korake koji su nužni otvarati za vas. Bez toga da imate taj stres, da ne znate što morate prvo opaliti, i da neko ide čitati dokumentaciju u momentu kad se desi taj disaster. Taj korisnik je upravo to radio, napao ih je na SXI levelu ransomware, dakle oni su testirali te failover planove na disaster recovery sajtu, i znali su da se im backupi nisu zaraženi malwareom. Kako su to znali? To su znali putem naših ransomware scare ili clean DR-a. Znači ono što mi možemo isto tako napraviti je integrirati se sa raznim antivirusnim rješenjima, gdje možete sve vaše restore pointove, sve vaše backupe periodično testirati na prisustvo bilo kakvog ransomwarea. Ako nađemo ransomware unutra, ili malware, bilo kakav drugi, jednostavno ćemo vam dati alert. Ne možemo to očistiti, ne bavimo se time, onako backup failove ne smijete mijenjati kakvi god da bili, oni su uvijek nepromjenjivi, ali ćemo vas upozoriti da vam određeni restore point ima neki malware u sebi. I ne samo to, ići ćemo prema restore pointovima u vremenu, dok ne dođemo do onoga koji je čisti. Koliko god sustavu definirate da želite ići unatrag. I reći vam, ok, zadnjih, na primjer, 5 restore pointova, možda jednako 5 dana, možda i ne, ovisi koja je frekvencija kojom radite backupe, vam je inficirano, ali ovaj prije 6 dana vam je čist. Naravno, bit ćete i alarmirani oko toga. Instalira se sa bilo kojim antivirusnim rješenjem, sa nekim antivirusnim rješenjima postoji out of the box integracija, recimo sa Bitdefenderom, sa Assetom i sa Symantecom. Sad, kamo ćete se oporaviti? Naravno, 3 su mogućnosti: disaster recovery site, service provider ili kod cloud providera. A kako ćete se oporaviti, iz čega ćete se oporaviti? Sad to je ona osnovna stvar, ja ću samo još ovo pa ću završiti, znam da sam out of time, ispričavam se. Znači, svi pričamo o nekim terminima kao što su immutable, hardened i air-gapped. Šta znači immutable? Immutable znači da je nešto nije moguće promijeniti unutar određenog vremenskog perioda. Ne samo da nije moguće promijeniti i da nije moguće obrisati. I to je super stvar za neke stvari, ali opet nije savršena stvar. Ako vas neko napadne na storage levelu, obriše vam sve volume, sve što je gore, bez obzira što svi ti failovi su gore markirani kao immutable. Osim ako imate immutable stepšite na storage ili takvo neko. Hardened znači da je nešto, i to je većinom vaša struka, najviše dovoljno osigurano da niko ne može upasti u to. A air-gapped znači da nema nikakvog doticaja sa produkcijom, sa ostatkom sustava. Najbolji primjer air-gappa je tape, ili čak worm tape, write once, read many tape, koji je negdje u nekom sefu, do kojega se samo fizički može doći ako neko ima ključ. Ali nije to jedini primjer, air-gap je isto nešto što je na nekom drugom sajtu, što opet nije sustavno povezano sa produkcijom, pa na taj način štitite. A po našem mišljenju, je samo najbolje rješenje koje ima sve 3 stvari. I to je ono što mi radimo preko svih stage-eva backupa. Znači i za primarnu kopiju, i za sekundarnu kopiju, i ako hoćete i za arhivsku kopiju vaših backupa. Svi backupi mogu biti mutable, mogu biti hardened i imamo još i dodatak da mogu biti air-gap na off-site-u. I za kraj, ovo smo pričali, to je antivirusni scan, ono što dolazi još u sljedećoj verziji, uskoro, sad je beta, našeg proizvoda 12.1, Vim Backup Application version 12.1, dolazi inline detekcija prilikom backupa. Ono što možemo, i to nema nikakve integracije, to je naš proizvod, to je naš kod, znači možemo skenirati backup stream od backup proxy servera prema repozitoriju i gledati, unutra imamo machine learning AI
koje smo mi razvili i nekima smo integriramo, koji smo razvili kako možemo pratiti promjene unutar backup streama. Ili ako primijetimo neki kod, koji nam je sumnjiv, i ako primijetimo neke stvari koje nisu bile kriptirane, da su sada kriptirane, možemo vas upozoriti to tijekom backup fajla. Ok, sve je ovo posljedično, kada sve ostalo padne u vodu. Ali vrlo često danas, po onim statistikama koje smo prije razgovarali, ovo je zadnja linija obrane koju imate od vaših sustava, od svakih takvog malwarea, i ovo je nešto o čemu bi svaki security officer i svaki čovjek koji se bavi security itekako mora razmišljati. Hvala vam lijepa.